Pozdrav svima! Današnja tema je graf logaritamske funkcije. Za primjer ćemo uzeti jednu jednostavniju logaritamsku funkciju koja glasi f od x je jednako logaritam po bazi 2 od x plus 1 minus 3. Prvo što možemo primijetiti kod ove logaritamske funkcije je da ona ima bazu 2, a pošto je 2 baza veća od 1, funkcija će biti blago rastuća. Za baze između 0 i 1, graf logaritamske funkcije je blago padajući. Druga stvar, moramo primijetiti da argument logaritma x plus 1 mora biti isključivo veći od 0, jer logaritamska funkcija nije definirana za negativne vrijednosti i isto tako za nulu. Tako da će domena same funkcije biti x plus 1 je veće od 0, odnosno x veće od minus 1. To ćemo poslije vidjeti kad se sam graf i nacrta. Za vrijednosti samog argumenta logaritamske funkcije, pošto je baza 2, uzet ćemo takve brojeve koji su potencije od istog tog broja. Dakle, 2 na nultu je 1, 2 na prvu je 2 i tako dalje. Uzimamo dakle takve x-eve da ovaj izraz u zagradi bude 1, 2, 4, 8, 16 i za neke veće potrebe bi uzeli i brojeve 32, 64. Dakle, x mora biti broj za 1 manji od ovih svih navedenih brojeva, tako da ćemo uzeti 0, 1, 3 i 7. Dakle, ako uzmemo za x jednako 0, vrijednost f od 0 je jednaka logaritam po bazi 2 od 0 plus 1, sve to minus 3, ili logaritam po bazi 2 od 1 minus 3. Svaki logaritam od jedinice je po vrijednosti jednak 0, tako da 0 minus 3 daje minus 3. I dobili smo prvu točku koju ćemo iskoristiti za crtanje grafa funkcije, to je točka 0 minus 3. Zatim uzimamo sljedeći x, tražimo f od 1 i dobivamo logaritam po bazi 2 od 1 plus 1 i sve to minus 3. Logaritam po bazi 2 od 2 minus 3. Logaritam koji ima istu bazu i argument uvijek ima vrijednost 1, jer je u ovom slučaju 2 na prvu potenciju jednako 2, tako da vrijednost funkcije u točki 1 je jednaka 1 minus 3, odnosno minus 2. I time smo dobili drugu našu točku za crtanje grafa koja glasi 1 minus 2. Zatim uzimamo sljedeću vrijednost za x, to je x je jednako 3 i tražimo f od 3. Logaritam po bazi 2 od 3 plus 1 i sve to minus 3. Dakle, logaritam po bazi 2 od 4 minus 3. Logaritam po bazi 2 od 4 ima vrijednost 2, jer je 2 na drugu potenciju jednako 4, tako da na kraju 2 minus 3 donosi nam vrijednost funkcije od minus 1. I našu treću točku koja glasi 3 zarez minus 1. Sad krećemo na sljedeću točku, x je jednako 7, tražimo f od 7, logaritam po bazi 2 od 7 plus 1, pa sve to minus 3, logaritam po bazi 2 od 8 i sve to minus 3. Logaritam po bazi 2 od 8 je jednak 3, zato što je 2 na treću potenciju jednako 8, tako da u konačnici dobivamo 3 minus 3 ili 0. Dakle, sljedeća točka koju ćemo iskoristiti za crtanje grafa je 7,0. Ova zadnja točka je zanimljiva i po tome što se naziva nul točkom funkcije. Nul točka funkcije je svaka vrijednost x za koju f od x ima vrijednost 0. Pa u ovom slučaju vrijedi da je f od 7 jednako 0. Što se tiče same domene, to smo već rekli nešto na početku, sad vidimo i na samom grafu funkcije, ona uopće nije definirana za negativne vrijednosti ispod i uključujući minus 1, a onda od minus 1 do plus beskonačnosti je potpuno definirana, tako da je domena funkcije u obliku intervala od minus 1 do plus beskonačno.
i samu nul točku smo spomenuli, to je ova završna 4. točka. To bi bilo nešto osnovno o samom grafu logaritamske funkcije. Dakle, za bazu između 0 i 1 ovaj graf bi bio blago padajući, ovako je blago rastući, za razliku od grafa eksponencijalne funkcije koji je jako brzo rastući.